Finde das Labor von Dr. Gero. Willkommen zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. ザコがいるようだな。北の方はさすがに寒いよな。上着修行の成果を見せてやる。Irgendwie kann ich irgendwie... Egal, ich dachte gerade, ich würde irgendwie... Ja, weiß auch nicht. Vielleicht durch den Ring irgendwie entschwinden oder so, davongetragen werden. Wie Tenshin halt einfach nichts kann. Die Explosionswelle hat schon einen großen Radius. So, sehr schön, schön, Schuhen, sehr Schuhen. Ich finde die Attacke einfach so geil. So, jetzt sieht aus wie ein Highway. Highway to Hell. Ah, jetzt geht's. Nö, hier ist Wasser. Premium Rentierfleisch, okay. Der nächste, Highway to Hell, oder wohl eher Highway to Snow. Oh je, Freunde, die Cyborgs C17 und C18 warten auf uns. Fische hier im Norden, okay. Aber Dragon Ball gibt es ja keinen, wa? Okay. Aber ja, eigentlich auch ein bisschen seltsam gewesen, weil wir ganz ehrlich sind. Ja, ich da schon richtig mit. Man kann die gefragt, ob da schon richtig mit dem Labor. Ich glaube eher nicht. Oh, sehr schön. 凄まじい木の塊だ。まだか。研究所がある場所というのは。もうすぐそこだ。Ah, da, ja, stimmt, da ist es. Ja. Ja. Da ist das Labor. これは凄まじい木の塊だ。 Jetzt haben wir ein paar interessante Gegenstände, oder wohl eher Kugeln. Hier sind die Medaille. Nö, doch. Hilfe. Voll lauter Begeisterung gerade verschluckt. So, ja, jetzt noch ein paar rote Kugeln hier und da, das sehe ich auch. Mir geht es eigentlich mega um einen Training-Spot, der direkt unter uns sein. Ah, ja, doof. Muss man ganz kurz gucken, ich glaube nicht, dass es was gäbe, das würde mich jetzt ein bisschen wundern. Nur Piccolo, schade. Okay, aber da hinten sah es aus, als wäre da etwas. Da war irgendwie ein Flugzeug. Eine interessante Höhle. Jo. Schläft er ernsthaft? Ja, ist ja schön. Hallo, ich will ballern. Hey, wieso geht das nicht? Hey, jetzt geht's. Was, auf dem Dino kann ich nicht ballern. Ich dachte eigentlich könnte... Spielt keine Rolle, wo ich baller. Es geht überall. Servus? Vielleicht geht es nur, weil er irgendwie zu einer Quest gehört.
So. Aber genug davon. Wir gehen zum Labor von Dr. G. Gero, 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 Gero. この近くだ。なんだ。海の親であるこのわしを。よく言うぜ。勝手に改造した分際で。もう一度言う。ここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ。命令だ。命令だってさ、17号。俺たちは俺たちのやりたいように動く。貴様なんぞの命令に従ってたまるか。クソじじい。まただ。何が起こっているんだ。行くぞ。これですっきりしたな。ねえ、あれ何？よう、お前の動くところは初めて見るよ。ナンバーは16号。16号か。なるほど。俺たちより前のタイプか。16号だと。16号なんて俺は知らないぞ。あいつらがドクターゲロの言っていた人造人間か。トランクス、お前が言っていた人造人間はあいつらで間違いないか。はい。ですが、あのでかい16号は知らない。Wortkarger Meuchelmörder。何？少なくとも俺の時代にはいなかった。どうなってるんだ。どうなっていようと関係ない。俺にやられる人造人間が増えただけだ。そういえばドクターゲロは。あいつなら死んだ。今さっきな。さあ行こう。行くってどこに？ドクターゲロの言いなりになるのも尺だが、俺たち人造人間もとりあえず目標が欲しいからな。まずは孫悟空を殺しに行く。16号、お前ももともと孫悟空を殺すために作られたんだろ？そうだ。よし、なら決まりだ。あいつらどこへ。まさか悟空ん家に行くつもりじゃ。だってドクターゲロの目的は悟空をやっつけることだろ。そんなことはどうでもいい。この俺を、このベジータ様を無視しやがって。 Ja, finde ich aber auch. Das ist eine absolute Frechheit. Wie geht der Superangriff? Urknalltag ist das verfügbar. カロットを殺すだと？ふざけやがって。この俺を無視したことを後悔させてやる。Hä? War doch hier irgendwo. Ah, da. Weil wenn ich schon mal die Urknall-Attacke habe, könnte man sie ja vielleicht auch mal ein bisschen upgraden. Nö. What? Oder vielleicht was anderes. Hätte ja sein können, dass irgendwas noch möglich wäre. Also gut, Level 40 jetzt mit Vegeta. Jetzt ein bisschen die Kombo-Stufen da hoch. Massivangriff. Dann mit Urknall-Attacke. Die kommt erst, ja, theoretisch, ja, wäre zwar schon richtig, aber offenbar fällt noch das Level zu tief oder so, da muss er später kommen. Wer ist das schon? Supererholung, Stufe 2. Sehr gut. Ansonsten wäre es das soweit. Dann mal hier ganz kurz haben wir noch den Killer Cube, der noch nicht drin ist.
Superangriff. Also wir haben einen Super Gallican. Wir haben die Urknallattacke. Verursacht Flächenschaden. Generell nicht schlecht. Ich habe gesagt, erst einmal die Urknallattacke dafür dann raus. Abwehrbrecher, Schaden, Massivangriff. Ja, das sind dann nachfolgende Angriffe. Mach mal hier die Urknallattacke rein. Oder die Big Bang Attack, wie sie eigentlich heißt. So! Hier vorne würde man sagen, keine Ahnung, kann ich irgendwie noch Gruppe etwas machen? Glaub nicht, wa? Nö. Ich meine, hallo, wir spielen Vegeta, dass der eine Gruppe bräuchte. Vielleicht eine Gruppentherapie, aber sicher keine Gruppe an und für sich. Hey, ihr Schrotthaufen.よう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。Hier drin vor allem. Wieso ist der drin? 貴様ら、これからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ。殺しにね。やはりそうか。だが行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。Oh ja. 半端なやつほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。どいつからだ？ガキか女かデクノボーか、それとも。そうだ16号、あんたの力が見てみたいしやってみてよ。断る。俺の相手は孫悟空のみだ。つまんないわね。じゃあいいわ、私がやる。大丈夫ですか、ベジータさん。もう来やがったか。鬱陶しいやつらだ。これからベジータは18号と戦うんだ。邪魔なんだと。とはいえ見てるだけってのもつまらないか。仕方ない。お前たちの相手は俺がしてやろう。ってわけだからさ、こっちは1対1で思い切りやろうよ。言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。Das könnte lustig werden. 人造人間だ。女じゃないか。 Gut, eigentlich müsste ich da locker. Ich wollte sagen, Alter, Vegeta, verzieh dich mal. Der Move war nicht schlecht. 今のは全然本気の一撃じゃなかったね。当たり前だ。Okay, Schaden machen kann sie. どこ見てんの？Das tat weh, wa? Und hier kommt Super Vegeta! Aua! Aua! Kommen zu Super Vegeta! Alter, macht die Schaden! Mist! Alter! Das ist ein lustiger Fight. どこ見てんの？驚いたよ、ここまでやるとはね。孫悟空って男はもっと強いわけ？俺の方が上だ。なんだ。 Das war zu bezweifeln. どっちも。なんだと？やりっこ。 Alter!
Wow, hey. Eieieiei, aber sonst geht's noch gut, Alter. Wahoo! Was tun für Probleme? Friss das, Big Bang Attack! Aua! Oh oh. Diese scheiß Bossfights! Ich geh. Oh. Oh ne, nicht der Scheiß schon wieder. Diesen Teleporten weit angreifen. Diesen Teleporten weit angreifen. So, das war das letzte Mal. Und Big Bang Attack! Nö, bitte nicht, wenn's geht. Die gehen mir auf die Nerven, ey. Doch, mein Super Kelly kann einfach durch. Was ist das für eine? Alter. Level up. Hey. 思ってもみなかったよ。あんたがここまで戦えるなんてさ。頭にくるぜ。ケロッとしてやがる。でももう限界みたいだね。そろそろ終わらせようかな。心配するな。ドイツもまだ生きている。早く先頭ってやつを食わせてやるんだな。さて行くとしようか。ねえ、あいつらに孫悟空の居場所を聞かなくていいのか？心配ない。自分たちでじっくり探すところが面白いんじゃないか。ふん、あんたってガキっぽいよ、17号。そうか？別にどうでもいいけど、後で町に寄ってよ。さっきので汚れちまったから新しい服が欲しいんだよ。ま、いいだろう。待ってくれ。なんだ、何か用か？お前たちの目的は一体何なんだ？とりあえずは孫悟空を倒すことだ。なぜだ？なぜ悟空を狙う？こいつはただのゲームなんだ。孫悟空はこの世で一番強いんだろ？そんなことはやめてくれ。って言っても無駄か。無駄だ。俺たちは孫悟空を殺すために作られた。だそうだ。そんなことより早く倒れている連中に先祖を食わせてやった方がいいぞ。じゃあね。バイ。みんなを助けなきゃ。先祖のことを知っていて見逃したとは、俺たちなぞ殺すまでもないということか。よせ、思うんじゃない。放っておくんだ。奴はスーパーサイヤ人になり、絶対の自信とプライドを取り戻した。それがあそこまでやられてはショックが大きいだろう。フリーザさえやっつけたこのトランクスですら手も足も出せなかった。はっきり言うぞ。孫がいくら強いと言っても絶対に勝てっこない。とにかくお前たちはまず孫悟空の家に行って奴をどこか別の場所に移すんだ。
あれこれ考えるのはどちらにせよ孫悟空の病気が治ってからだ。そうだな。でピッコロはどうするつもりなんだ？さあな。どうしたんだあっちの方角は。そうか、やっぱりあいつ最後のとっておきの手段を使うつもりなんだ。なんだその最後の手段というのは。あっちの方角に何があるかわかるか？あっちさあな、思い当たらんが。神様んちだ。神様のどういうことだ？俺はナメック星で最長老さんに聞かされたんだ。神様とピッコロは二人にさえ別れなければサイヤ人にだって負けはしないって。つまりピッコロは神様と元通り一人に、ナメック星人の戦士に戻りに行ったんだと思う。では神様はいなくなってドラゴンボールもなくなってしまうんじゃないのか？ああ、だけどピッコロか神様が殺されてしまえばどっちにしてもなくなっちまうんだ。それだけあいつが追い詰められるほどとんでもない敵だって感じたんだろう。いえ、ベジータさんはどうするつもりなんでしょうか？もう隠す必要なんかないぜ。お前がブルマさんの抱いてた赤ん坊の成長した姿だってのはもうみんな分かってんだ。知らないのは父親のベジータだけさ。え、そうでしたか。すいません。別に謝ることないだろう。俺は一旦チャオズのところへ戻る。再び雲行きが怪しくなったら駆けつける。分かった。俺たちは悟空を連れて無天老師様のところへ行くよ。孫に伝えておいてくれ。無理するなと。ああ。Tja, Erfahrungspunkte, aber der Part selbst, war der so erfolgreich? Für uns vielleicht schon, für Vegeta und KKG wohl eher weniger.